Reka nongere mbaye ikaze rero nshuti bakunzi bano na Official TV buri mwanya rero wo muri kubana nawe n'inkurikiyimana Theogene. Rero ndagira ngo munyemerere amakuru yacu tubayahere hano mu Rwanda, ariko mbere yuko dutangira nagira ngo mabwire ingingo tugiye kwibandaho ni ingingo ebyiri. Ingingo ya mbere reka duherera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nuko hari umusore watawe muri yombi ukekwaho kwica nyirakuru amutemye. Ibi byabereye mu karere ka Ruhango. Hanze igihugu cyacu rero turaza kugira muri Tanzania aho Prezida Samia Suluhu yatangaje ko agiye gusabira imbabazi ndetse kandi akomeza no gusaba imbabazi ndetse agira ngo anumvikane n'abantu bagiye bakoze igikorwa cyo kwigaragambya agira ngo bajye mu buryo bwo kugira ngo bahanahane amahoro mu buryo kandi kugira ngo bongere umutekano w'igihugu. Twihuse rero kugira ngo tuyarambure amakuru yacu rero kaduhera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nuko polisi yo mu karere ka Ruhango yataye muri yombi umusore w'imyaka 19 ukekaho kwica nyirakuru amutemaguye amuziza ko ngo yamuroze. Iyi nkuru yasakaye mu masaha ya saa 4 za mu gitondo kwa 14 Ugushyingo 2025 bivuga ko yabereye mu mudugudu wa Kabuga, akagari ka Kabuga, umurenge wa Mbuye no mu karere ka Ruhango. Ababibonye bahamije ko uyu musore yagiye mu rugo rwa nyirakuru witwa Mutumwe Haterez w'imyaka 72 akamutema ibice by'umubiri akamwica. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yabwiye ikinyamakuru cy'igihe ko uyu musore akekwaho gutema nyirakuru amaguru, amaboko n'umutwe bimuviramo urupfu. Ati uyu musore yashinjaga nyirakuru ko yamuroze bikamuviramo uburwayi bwo mu mutwe, ni nayo mpamvu abaturage bavuga ko yahereyeho amwica. CIP Kamanzi yakomeje avuga ko uyu musore yatawe muri yombi akaba afungiye kuri polisi iyi sitasiyo yambuye mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Kinazi gukorerwa isuzuma. CIP Kamanzi yakomeje yihanganisha umuryango wa nyakwigendera yongeraho ko hagiye kuba isuzuma bakamenya niba koko uyu musore yaba afite uburwayi bwo mu mutwe koko cyangwa niba hari ibindi byaba byamuteye gukorera iki cyaha akekwaho, hakabona gukurikizwa inzira zisanzwe z'amategeko. Ikindi rero reka tunyarukire hanze y'igihugu cyacu tugane muri Tanzania nuko Prezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje ko urubyiruko rwinshi rwafunzwe rushinjwe icyaha cyo kugambanira igihugu, harimo n'abakoreshejwe n'abandi bakagendera mu kigare abasabira guhanagurwaho ibyaha. Ni mu gihe cy'amatora rero y'umukuru w'igihugu yaragiye Prezida Samia Suluhu Hassan ahigitse abo bari bahataniye ku butegetsi. Ni mu bice bitandukanye by'igihugu habaye imyigaragambyo yari iyobowe n'urubyiruko. Bamwe mu bakoraga iyo myigaragambyo barafunzwe ndetse bigaragara ko bakurikiranyweho icyaha cyo kugambanira igihugu no guteza imvururu muri rubanda. Prezida Samia Suluhu yemeje ko nk'umubyeyi ategeka inzego z'ubutabera gukora iperereza ku byaha byakozwe n'urubyiruko, aho bigaragaye ko babishowemo bo batabigambiriye bagahanagurwaho igihano. Ati ndabizi ko urubyiruko rwinshi rwafunzwe rushinjwe icyaha cyo kugambanira igihugu, benshi muri bo ntibari bazi ingaruka z'ibyo bakoraga, abandi bakurikiraga rubanda. Rero ati nk'umubyeyi ndategeka inzego z'ubutabera gukora iperereza ku byaha byakozwe n'urubyiruko rwacu. Kubakoreye mu kigare batabigambiriye nabo ati ibi bihano byaba byiza nuko byabahanagurwaho. Ni nyuma yo kurahira mu muhango wabereye mu muhezo, Prezida Samia Suluhu yavuze ko abakoze imyigaragambyo bahungabanyije umutekano w'igihugu, abamenyesha ko uburyo bwo gukemura ikibazo bafite ari ibiganiro kuko igisubizo cyavamo cyafasha bose guhuza imbaraga bakubaka igihugu. Ati ndasaba bene igihugu bagenzi banjye guharanira amahoro n'ituze, ndashaka gukoresha uyu mwanya nk'umubyeyi nihanangiriza abagerageje rero gukora uru rugomo no guteza imvururu mu gihugu. Wumve ko imvururu no kubura amahoro bigerageza imbaraga n'ubwirinzi, ariko ibiganiro bizana ubumwe n'ubwumvikane. Ni nayo mpamvu rero yakomeje gusaba bene igihugu kugira ngo bakomeze gufatikanya kuyobora ndetse kandi no kuzuza ituze mu gihugu cya Tanzania. Ati tariki ya 1 Ugushyingo komisiyo y'amatora yatangaje ko Prezida Samia yagize amajwi 97.36% ahigika abandi bakandida 16 bari bahatanye. Icyakoze ishyaka Chadema ry'umunyapolitike Tundu Lissu ufunzwe ryo ryamaganye ibyavuye muri aya matora rigaragaza ko atashingiye ku ihame rya demokarasi. Nuko rero byifashe rero muri uyu mwanya ndakomeza kubabwira ngo mukomeze mukande subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Aha ni kuri Official TV muri kubana na Theogene. Icyo nababwira ko ni Imana ikomeze ibarinde kandi ndabakunda cyane mwebwe
mukomeze rero mugumanga kugira ngo tujye tubana amakuru yacu ya buri mwanya na buri munsi.